Ny asana zay système moa dia manao asa fikaroha na fagnaraha-maso ny tontolo anjiaky. Dia agnisan'ny asanay avao koa magnambara zay voka-pikaroha zay amin'ny vezo-mpianjiaky. Dia ny asanay fahatelo magnaraka koa dia ny fampianara vezo-mpianjiaky. Ny fagnaraha-maso sy fikarohan'ny tontolo anjiaky dia zava-dehibe eo amin'ny asa fiarova sy fitantana ataon'ny fikambana mba ahafaha mahay ny tapahaveloma ny raha misy agnaty riaky ao, manahaky ty vatohara, ty oriagna, ty toera fihaha, ty fia ary ty zava-managnay na tsy managnay agnaty toera raiky mba ahafaha mamantatsy ny fahasalamana ty fahasimbay ty toera raiky mba hiarova azy. Ty fahita fa soa ny fisian'ny asa fikaroha sy fagnaraha-maso amin'ny faritsy Rova anatin'ny fikambana raiky dia nanapa-kevitsy ny fikambana velondriaky nananga ny ekipa siansy na ekipa pikaroky zay nomea fiofana mba hanohy ny asa nataon'ny vazaha volontera taloha teo. Ka rehefa hita nahomby sy niroborobo ny toera zay natao fikaroha sy fagnaraha-maso tamin'ny faritsy velondriaky dia tsy nijano amin'izay avao ny ONG Blue Venture fa niezaky nanitatsy azy amin'ny faritsy hafa zay iasany. Ny fahitako ny velom-po taloha no henaniky zao mety 5% na 10 eo koa ny taloha inaniky zao. Fa ny taloha la tena 90%, 95% ny vokatsy azo tegna bakegny. Raha taloha zao la mihaza tsara raha zisiky rano soro zao. Rano maikigny avao la mbo maika avao rano zay fa molo. La agneritseritsiko fa maro maregny karazam-panimba ataonay zahay olombelo. Voalohany moa taloha ny laro. La mandaro zahay amin'ny tany raiky ato fia bakagny aby io simba an'izay fia hotera katsa amin'ny fia maliniky regny simba iaby. Faharoe ny resaka biangata. Ataonay biangata raofinay iaby fia maliniky io. Simba iaby lomotsy reo, zay lomotsy hitiry tokony hivelomampia simba iaby. Voro karaha ataonay baketoy bakagnabo etoy arianjiaky. Regny aby zany mahavy ny hoe fiovanjahanjano eny io. Narisy latsy hilitsy amin'ny vérification système amaha communauté zay zao koa moa zany comité azy tiariky eto amin'ny nefa ao amin'izay comité zay zany manana andraiky tsy bevata zany satria ny comité zany no fototsy mampanjoso ny fikambana raiky zany. Nefa tanjony tiariky moa zany eto amin'ny dia hoe hiaro ny tontolo anjiaky mbo tsatsy ny taranaka afara zany. Dia raha iaby zay zany nefa andeha hanentana olo nefa hoe hindaotsika le mba hiaro amin'ny rano zany manaraka nefa tsy misy porofo zany hoe mba hatsapan'le olo hoe tena zao marina ny hila amin'ny resaky hoe fiarovanjiaky igny io. Ka noho ny fisian'ny système toy araky fahaizako azy zany ivolambolagnin'olo hoe mikaroky raha mbanjano igny mijerijery raha mba agnaty rano ao manao an'izao saraty zay zany no naresy latsy aleo zany no zao fahalalako zao hotovognako ao amin'ny système zany mba hafako maresy hanjesy latsy zany le vahoaka zay hita amorombe fa indrindra moa amin'ny resaka comité tiariky zay zany amin'ny sianjaky tsy bevata amin'ny tsikirejay. Naresy latsahy hiditsy amin'ity ekipa sianstimy ato amin'ny faritsy ny tiariaky hitantegna ny raha soa ataon'olo dia hitantegna zany ty firoborobo hoe ty fitantagna ty raha momba raha anjano egny. Ao avao koa zany hoe mahakasiky ny fianara igny zany mifanjaika amin'ny raha toy satria nanao izay filière mahakasiky ty fitantagna. Ary izay indrindra ro nanosika hoe aleo zany militsy bebe kokoa amin'ny toy ato
mba hampandrosoa ty tanà etoy tsy le tonga raha anjiakegny fa mihatsihita mba mila olo zany hoe tsy voatery hoe tegna ro hahavita fa igntsaikefa ro atorogny ny fokon'olo an-tanà mba haiza hoe zao tokoa ty raha misy anjiakegny. Ny fiofanana formation zay nome anireo ekipa science team ty ariaky any Morombe de voaloha na mpianatsy zay resaky fifandraisan'ny tontolo anjiaky, ohatsy hoe vatohara na oriagna, de ino gny mahazava-dehibe gny vatohara, ino mahazava-dehibe ny oriagna, de ino koa gny fifandraisa ireo ekosystème roa ireo. Nampianatsy koa zahay resaky fomba atao rehefa hanao fagnaraha maso an'izay tontolo anjiaky zay. De gny nampianaranay fahatelo koa resaky fomba fatao rehefa hanao datanterie na hanoratsy zay données azo baka anjiaky zay agnaty kahie ao. De gny fahaefatsy nampianaranay amizay koa resaky fomba fatao rehefa hanao analyse. Anatin'izay fampianara analyse ao zay nampianatsy resaky fagnamboara graphe amy alalan'ny données azo baka anjiaky zay, satria gny graphe io zany ro afaha aentina any fokon'olo an-tanà satria moramora an'le fokon'olo gny mahahazo an'igny kisarisary igny. Nandrisa formation nanaovanay nataonay tato aloha tena nahazo lesona mahafapo anay zahay, ary tena hay fa tena ho tombotsoanay io lesona eo lafa ampiharinay zay raha nianaranay tao. Voalohany nampianarin-drozanay reo karazan-kara reo, ary nampianarin-drozanay gn'antony gn'asan'ny raha reo. Faharoa nampianarin-drozanay asan'ny lomotsy reo, hoe asan'ny lomotsy reo tony koe salamizao, asan'ny ahitsy reo tony koe salamizao, asan'ny hara reo tony koe salamizao. Ka raha regny asan'ny raha regny omby regny zao mahavy mahamaro afian'igny tany io la raha reo ro soakolokolo tena misy vokatsy ny faritsy zay soakolokolo zay misy amin'ny raha regny. Fa la raha regny ro simba la foto nzay la fia raiky nzay tabololo tsy hitan-tegna mbegny. Zay zany gny mba niazozay tao amin'ny formation fa misy fisoavany zany ny fikolokoloan-draha reo amin'ny tsy fanimban-draha reo amin'ny fiaignan'ny olombelo. Indrindrandrindra moa fa zay fisian'ny fia zay lafa maro moa ny fia mandeha automatique ny fisoavan'ny fiaignanay zahay agnabony atoy. Laha ampitaha zany hoe tegna mbo tsy hita agnaty anao agnaty enan'izao, ny tegna mbo tsy hita agnaty hitan-tegna zany hoe fa mandeha fahizay zany tegna, za tegna ro manao velomam-pomba anjiakegny, njaigny olo manao velomam-pomba-anjiakegny. Fa enan'izao zany zahay mahazo fiofana zay hita ay hoe soa ary tena ilà tokoa zany ny fisia ny ekipa science team ato agnaty ty ariaky, na tsy agnaty ty ariaky avao lafa faritsy zany misy an'io soa zany raha io, satria igny mba haiza ty olo tsy mahalala mahakasiky tantagna raha anjano egny. Ny paikady nenty ay nagnatanterahany zay formation zay tamorombe tegna de voalohany nampianatsy zahay andakilasy ao naneho amy lalaky sarisary. De lafa vitany zay nanentindesinay koa rozy anjiakegny, nasehonay koa nasehonay anjozo koa anjiakegny hoe reto sy reto iaby raha nitatsika tamy présentation ta andakilasy ao regny. De lafa hita amizay rozy fa mahavoafay kelikely de nanao amizay zahay resaky pratique test andakilasy ohatsy voalohany. De vita zay nanao koa pratique test koa anjiakegny. De lafa nita amizay rozy fa mahavoafay tsara le raha nampianary, zay zay vo nampianatsy amizay resaky fomba atao rehefa hanao fagnaraha-maso na méthodologie. De nampianatsy zahay resaky fomba atao fagnaraha-maso tsy antanay teo tsy agnabo tsy. De zay vo andesy amizay manao pratique an'izay méthodologie zay anjiakegny koa. Ny tanjona ny fiofana zay nataonay tegny Morombe ma de gny voaloha mba ahafahatsika mamantatsy gny toetoetsan'ny toera raiky, de gny mba ahafahatsika mahalala hoe mbo misy raha va toera fitendreo ty sa fa tsy misy raha. De gny fahatelo mba ahafaha l'ekipa manampy le fikambana ahalala gny toetoedraha misy amle toera amle faritsy atantany, mba ahafaha le communauté na le fikambana mila vahaolana hagnatsara an'izay tontolo anjiaky zay mba ho tratsy ny taranaka afara. Zahay zany amin'ny farany tato niarahanay amin'ny fokon'olo mpikambany ty ariaky namboary karta ny faritsy tanitsika toy. Faritsy ny ty ariaky ato nasa agnaty karta ao ndregny place mbegny, ndregny tany maro hara, tany maro lomotsy, tany maro ahitsy.
tany fitinjoatsika mihaky regny, tany fagnirifa regny zany natao agnaty karta iabiaby fa hasa haely amitsika. Ka amin'ny alalan'ny regny amizay ro andaharatsika azy hoe aia gny tany zay fa maty mare ho velomitsika miankina amitsika fokon'olo. Nareo fokon'olo ka azo ndesakin'olo mpagnatsoko hanahaka an'izao hoe ty ariaky reo ne hanjavatany hagnino tsy marina zao. Fa tanitsika eo, tsika ro mandamy azy, tsika ro mandatsy azy hoe aia le gny velomitsika, aia gny tany mba hitindroatsika tsy miankina amitsika zay fa tsy miankina amy ty ariaky, tsy miankina amy fidorovately fivatany. Fa kazo mbolan'olombe timbereo fa zahay anaky fanatokisanareo ao tsy hanorovona anareo fa hanao zay hahasoantsika. Asa amin'ny raha formation zay natao an-tegna igny tsy maintsy appliqueva ampihary zany mba ho hain'le fokon'olo amorombe toa. Zany hoe de miasa mangalaky données anjiaky egny, manenty gny raha mba agnaty rano ao, manenty fia, ao gny hara, ao gny horiagna. De regny données regny amizay zany andesy koa ao amin'ny fikambanany ty araiky zany satria mbo anjaika tsy mandignany avao koa zay hagnambara gny raha bakegny ao anatin'izay fikambana zay. De tsy miegna amizay avao koa zany fa mbo hanao avao koa zahay resaky fampianara amitsika ambagny fokon'olo zany, ataontsika hoe isam-pokon-tany na isa-jotsagno zany, fa tsy maintsy zay zany raha ataonay amizay satria gny raha tsy ho tanantegna raiky satria ty morombetsika ty zany tena tontolo an-dranomasina eto Morombe zany tena harova anatinay zay satria la vao tanay zay raiky tsy mety fa mila mahafantatsy hoe tsika hoe raha manahaka an'izao mero io misy tany maty ty misy raha manahaka an'izay zany mila ho haintsika iaby mba ahafahantsika zany handiniky hoe ino tokony hatao sy ino gny raha tsy tokony hatao amizay resaky tontolo an-dranomasina zay zany. Manoloana izay formation nomeain'ireo équipe SST Morombe zay moa dia tsy maintsy misy ny examen na hoe fitsapana zay atao ay agnaty rano egny no agnabo etoy mba hafahay mahafantatsy hoe voafehin-jozy tokoa va reo raha nampianary hain-jozy reo sa tsy voafehin-jozy. De lafa teo vita zany fitsara hita ay hoe afaky tokoa rozy de tsy maintsy misy amizay koa fanolorany certificat ho anjozy kiraidraiky aby na hoe maripakasitrahana mba hahafahan-jozy manatanteraka antsakany sy andavaka izay asa hatsehin-jozy amy faratsy ty ariaky eto. Zaho aloha manao misaotra ny fikambana Boroventily satria isarako azy uniforme anay fa safe tombotsoko anay ane ataon'izao fa tsy tombotsoko an'Ozandafy agny fa zahay mpianjiaka ato avao hasoavin'izy io. Ka fisora bevata gny amiako an'io projet io fa safe nampianatsy anay hahizanay raha iabiaby mahakasika ndraiky igny hahasoan'ny faritsinay toy atoy. Hafa-tsy mahakasika ny fokon'olo nao zahay nivoatinga agnatin'ireo ao zahay anaky ny Morombe ka raha hianaranay toy raha hahasoantsika tanà, hahasoantsika mpiandriaky. Ka tsy maintsy ho hazavagnanay aminareo amin'ny fototsy miangatsy, tsy misy politiky io, tsy misy kolikoly io fa gny raha hahasoantsika tsika tanà. Ka mangataka anareo tanà zahay nareo fokon'olo mpiandriaky mba hagnaraky ny fagnenentananay amizay raha tokony hahasoantsika.